ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه الجلسة وأن يجعلها جلسة مرحومة وتفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. وصلى الله وسلم على من بئس رحمة للعالمين وأيد بمعجزة القرآن والسنة نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. aray caggal yettugol meɗen Allah subhanahu wa ta'ala yettore do handi e yettede jarnen mo jarore do foddi e jarnede duwanoɗen oɗo ɓurnaɗo tagi fo nunira yurmede woni annabi meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. yo Allah ɓeydu jam e kisiye e dow maɓɓe kamɓe yimɓe beele bo maɓɓe sahabaɓe maɓɓe e sonnaɓe maɓɓe e geɗalɓe maɓɓe e taaniraɓe maɓɓe o duumina jam e kisiye e dow maɓɓe ha ñande o rona leydi. so ɗon feƴƴi haray ka deftere meɗen hus aqidataka min alkitabi wassunna ceerno meɗen mawɗo alcheikh al allama mouhammad bun jamil zinu karamokoɓe meɗen mawɓe jannoɓe ka darul hadis al khayriya bi makkata al mukarrama. nde ɗo deftere maɓɓe ɓe holli en himme mawɗo ko hino himmina ɓerɗe men ɗen fewtina fondoji men ɗin e hittingol fi deftere nden janngugol nde e jandugol nde e gollitirgol ko ari kon e mayre. ɓe makani en ka muqaddima ka daɗɗande fa hadihi as'ilatun hammatun fi l aqida أجيب عليها مع ذكر الدليل من القرآن والحديث ليطمئن القارئ إلى صحة الجواب لأن عقيدة التوحيد أساس سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. دونك يوتر ماونde en annitinede kala nde hiɗen fiino damal e deftere nden maki nde ɗo deftere ko lande e himmuɗe e bange finde julɗo o. ɓe maki ɓe jaabo lande ɗen si ɓe landike ɓe jaabo wondude e jantagol maɓɓe dalil on immorde qur'ana e sunna ka alqur'ana e ka hadiseje fi ha ɓernde neɗɗo jangowo deftere nden on deeƴira andugol makko sellugol ko ɓe jaabi ko. sayyidina ali radiallahu anhu o makayno man takallama bil qur'ani sadaqa wa man hakama bihi adala. kala yewtirɗo alqur'ana o goongay, kala ñaawirɗo alqur'ana o nunɗay. alqur'ana on e sunna on kala mo ɗum woni dalil muɗum ka diina muɗum haray diina makko kan selli, mo ɗum wonari dalil muɗum haray yo dartu. ɓe maki sabu hon ɗum finde tawhidi nden ko nde woni bindere malal neɗɗo ka aduna e ka lakara. yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi o arsika en faamugol deftere nden e faamingol nde e muññagol kadi caɗele ko woni kon e nder faamingol tawhid. no gasa on tigi ronke jarribeede yimɓe mere ɓen tawta on tigi teddinamo jaɓanamo. no gasa kadi ɓe dartomo, ɓe hoynamo, ɓe añamo, ɓe wikkomo. Allah tabaraka wa taala wi'ino kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan. ya andir noon mi waɗani annabajo be ayɓe sabu yewtugol gonga o. ko ɓuri muusude, ko ɓuri mettude jangude e diina o tawhid e sunna. ko ɓuri mettude waajorde ka diina o tawhid e sunna, sabu ɗum kan ko hoɓɓitugol ko feŋi e yimɓe ɓen kon. mana ɗum ko ñawdugol ɓerɗe yimɓe ɓen. hay ñawdowo temmere keneyankore no mari golle wona fi ñawdowo temmere nder yankore. ceerno on ɓe maaki e ngal ɗo damal attawassulu wa talabu shafaati. attawassulu wa talabu shafaati landal 33 ɓe maaki. bimaza natawassalu ila llahi. ɓe seenori jawabon yo Allah yoɓɓe ko moƴƴi ɓe maaki.
التوسل الجائز والمطلوب هو التوسل بأسماء الله وصفاته والأمل الصالح. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. المائدة، أي تقربوا إلى الله بطاعته والأمل بما يرضيه. ذكره ابن كثير نقلا عن قتادة الآية من سورة المائدة. وقال صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك. صحيح، رواه أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي سأله مرافقته الجنة: أئني على نفسك بكثرة السجود، أي الصلاة، وهي من الأمل الصالح. رواه مسلم. daro den do tawji den dambugal ngal at-tawassulu ko wiyete at-tawassulu ka haala meden pular ko lombugol ma lombande ma lombingol. ko wiyete lombugol ma lombingol ko wadugol hunde hakkude ma e fadande maada. masalan al-insan alladhi yuridu as-safar ila Amerika yaj'alu ta'iratan wasilatan liwusulihi ila Amerika. E misal neɗɗo faalaɗo iwde ka men ɗo ya Amérique, eɗen andi o waɗay avion wal hakkude makko e yaadu mum ka ngal hino wona sabu o hewtoya Amérique. At-tawassulu ɗum ɗon ko misal tum ka luga, amma ka sharia ko wiyete at-tawassulu ko dewal, waɗugol dewal ma waɗugol goɗɗo du'a goɗɗo ma waɗa gollal ma moƴƴal hakkude maɗa e Allah fi yottagol e ko wonda ɗaɓɓirde mo kanko Allah tabaraka wa taala. mafhum? ko ɗum wiyete at-tawassul. heɗa ɗaɓɓude masalan aljanna e juuɗe Allah, heɗa du'ade du'a ma on hikkina inɗe Allah ɗin e sifaji makko ɗin yeeso. ida faala yaafenede bakkatuji maaɗi, hikkina mantugol Allah ngol, jantora mo sifaji makko yaafagol e hafrangol, toromo noon yaafanede nden. ɗum wiyete at-tawassulu, bimana ko ƴangal, ko waɗugol ƴangal hakkunde maɗa e Allah no yottora ka Allah tabaraka wa taala. hada huwa at-tawassul. ɓe maaki noon ɗo en arde e firtugol bindi ɗin ɗo, at-tawassulu ko hunde yamirade ka alqur'anade teddunde, ko yamira ɗum ka sunna annabijo sallallahu alaihi wasallam, ko sunnina ɗum, ko woni heewɓe yimɓe majji e muɗum. heewɓe ino majjude e muɗum, sabu won ɗum majjede haqiqa tawhid on e aqida on, ma yiɗugol jokkugol beleɗe ɗen, ma hoolareji ɗiɓe heɓi e yimɓe hanta ɓe hoɓɓitotako e ko ɓen ɗon humiɓe kon e muɗum. ɗum ɗon fof no wona sabu ha neɗɗo majja tawa iɗa hoolilam, iɗa ŋati e an, komi naɓay ma e mum kon, ko satti wo ko satti a hoɓɓitotako iwa e muɗum. si tawi noon koye paljol mi naɓuma, a falje ko dengurɗan. ɗum ɗon no jeeya e ko tampini yimɓe ɓen hande. sina ɗum mawdu on ko mawdu'un wadihun jiddan wadihun kullal wudu. at-tawassulu ko hunde laaɓude kala laaɓugol, no laaɓi ser ka sharia diina. sahaba ɓe gollitiri, Allah tabaraka wa taala yamiri. joni fi ɗum si tawi en yeddodiray en ɓoɗodiray, ma en memminay lurre e muɗum, aray ko ɓuri moƴƴude ko yen ñaawitirɗen lurre ɗon, ma ɗen yeddodire ɗon deftere Allah nden e sunna nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam. sabu ko ɗum Allah tabaraka wa taala yamirno en: wa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa ila rasul. so tawi on poɗodiri, on aalodiri, on luutodiri e fi hunde ka diina, ruttane Allah e nelaɗo makko, bimana rutte ka alqur'ana e ka sunna.
hande kadi on daɗay. Annabi sa sallam maaki mi acciri on deftere Allah nden e sunna an on fanni hiɗon jogiti ɗin ɗiɗi lamto dindu min mbaɗi on majjata ɓawa. Joni ceerno maaki ɗo bimaza natawassalu ila llahi, ko honɗum waɗirten tawassulu, ko honɗum lomborten faade ka Allah, bimana ko honɗum waɗeten hakkude men e Allah fi hewtugol mo kanko Allah e ɗin faaleji men ko wonɗen mo ɗaɓɓirde. Mafhum? Jawabon ɓe maaki attawassulu ljaizu walmatlubu, lombande ma heññande ma ɓisande hakkunde meɗen e Allah daginde nden ma ɗaɓɓande nden huwa tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi, ko waɗirgol tawassulu on inɗe Allah ɗen e sifaji makko ɗin. Waɗirgol tawassulu on inɗe Allah ɗen e sifaji makko ɗen, bi mana yottorgol ka makko kanko Allah inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin. Waɗugol inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin hakkunde maɗa e makko fi hewtugol e ko faalaɗa kon e makko. E honɗum kadi wal amali salihi e golle ma moƴƴe, e golle moƴƴe ɗen. Qala taala, Allah towuɗo on o daalino, Allah wi ka suratu al a'raf aya 180, o wi walillahi l asmaul husna, ko Allah heerani ɗe inɗe moƴƴe, ko Allah heerani inɗe moƴƴe ɗen, fadu'uhu biha, tororemo ɗen inɗe ɗon. Bimana Allah no mari inɗe moƴƴe, tororemo kanko Allah ɗen inɗe makko ɗon. Fadu'uhu biha, tororemo kanko Allah ɗen inɗe makko ɗon. Wa qala ta'ala, kanko Allah towɗon o daalino kadi, o wi ya ayyuha alladina amanu, hey ko onon yo sifitorɓe gomɗinal. O wiyari ya ayyuha almuminun, sako wiyen hey ko onon yo gomɗinɓe, o wi amanu, ɗum ɗo ko sifa. Oɗo nida, hadha nida yadullu ala ziyadati l'imani wa nuksanihi, ngol ɗo ewol no tindini ɓeydagol imanu on e ɗuytagol imanu on. Al imanu yazidu wa yankus, yazidu bitta'a wa yankusu bilmasiya. Iman on ɓeydoray ɗoftagol Allah, o ustoray kadi yeddugol Allah. wono yeddi ɗum yo daaru qur'an, alladina qala lahum nnasu inna nnasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan, kalimatun min aziyada. Allah wi fazadahum imanan, konngol maɓɓe ngol ɓeydi julɓe ɓen gomɗinal. E ka Allah wi en ɗon liyazdadu imanan ma'a imanihim, kalima aidan min aziyada, fiyo ɓe ɓeydo gomɗinal maɓɓe wondude e gomɗinal maɓɓe ngal. O wi ya ayyuha alladina amanu, ɗum ɗo ko ewol teddungal, hey kono yo sifitorɓe gomɗinal. Ittaqullaha, o hule Allah, wabtahu ilayhi, ɗaɓɓon faade e makko, alwasilata yottorgal ngal. ɗaɓɓe faade e Allah yottorgal, bimana min attawassuli, alwasila min attawassuli aw attawassul min alwasila. ɗaɓɓe faade ka Allah yottorgal. Almaida, ɗum ɗo ko suratul maida aya 55, bimana ko hewti ɗon ka Allah fi heɓugol moƴƴere ko woni kon e juuɗe Allah, e dañugol daɗal e kisal ko woni kon e juuɗe Allah, haray ɗaɓɓane ɗum yottorgal. O wi ay taqarrabu ilayhi bi ta'atihi, ɓattore faade Allah ɗoftagol mo, wal amali bima yurdihi, e gollugol kon ko weltintamo. ko ɗum woni mana aya on, sabu zakarahu ibnu kathirin, ko ɗum ɗo woni ko ibnu kasir janti naqlan an qatadata. Ibnu kasir ko ɗum ɗo janti ka tafsiru makko, konko o ƴetti e oɗo imam mawɗo almufassir aljalil maketeɗo imam qatada.
e firugol oɗo aya al ayatu min surati l maida o aya ka suratul maida ya ayuha alladina amanu hey kono yo gomɗin ɓe ittaqullah hude allah rento ɗon e keeri sériya makko wabtahu ɗaɓɓe ilayhi faade ka makko alwasilata yottorgal ibnu kasir maaki ko ƴetti e imam qatada ko wonde taqarrabu ilayhi ɓattore allah bi taatihi ɗoftagol mo wal amali salihi e golle moƴƴe hara ko bima yurdihi hara ko ɗen golle welayɗe mo kanko allah ko ɗum woni wabtahu ilayhi lwasila o e firo imam qatada ngo ibnu kasir janti ka tafsiru muɗum mafhum wa qala sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo ɓe jamɓi kisewni mum maaki as'aluka bi kulli ismin huwa lak as'aluka miɗo toradema an allah mi torore bi kulli ismin kala inde huwa nden inde tawayde laka no heeranima miɗo torordema kala inde heeranindema sahihun oɗo hadis kadi ko selluɗo rawahu ahmad imam ahmad no yaltini hadis on ka deftere makko ka musnad makko eɗen geli sahihuje ɗen ko al-bukhari wa muslim sunanuje ɗen ko abu dawuda e tirmisiyu e nasaiyu e bayhaqiyu imam ahmad ko musnad mari ɗum minanno goɗɗo ñande gono yewta difa'an an alil beyt wowe mo defandude ɓengure nelaɗo ɗen imo wiya ndaroye ka sunanu ahmad laysa li imam ahmad sunan imam ahmad ala sunan bal lahu musnad deftere makko nden ko musnad ahmad nde wiyete haray oɗo hadis o sillinder ton ko honɗum famuɗen e oɗo hadis annabi maki as'aluka mi tororima bi kulli ismin mi tororima allah an allah kala inde huwa laka nden tawayde ko heeraninde ma andi nelaɗo duwotoni ka ɓe torori allah ɗo inɗe makko ɗe o heerori ɗen wona inɗe makko ɗe o jammade nde wano français ɓen no wiya allah diye ɗum ko jammore mum anglais ɓen no inna allah god ko jammore inde makko nden tigi ko allahu ka on jangi ka defte islam ka windi min asmaillahi god ma diye o yiyata ɗum ka windi ka inde allah ka windi god ma no windi diye ko allahu arrahman arrahim allatifu non ha kade landi ɗon god e diye ala to e yonayi on onon sukaɓe wonɓe jangude ɓen andugol wonde wiyede allah god ko jammore wiugol mo diye ko jammore kadi grec ɓe ɓen kadi eɗon andi ka conjugaison god diye no mari pluriel ka diye no mari pluriel diye ko ɗum dies ka god kadi no ƴetta s à la fin ka anglais sa waɗi s à la fin woni gods allahji e yalli noon allah no wona ɗiɗo en jangi ka alqur'ana ko qul huwa allahu ahadum kon woni ahad wona goto ko bajjo ahad ko bajjo mana allah ko bajjo sa wi goto haray no tijja ɗimmo kono sa wi bajjo ala ɗimmo ka idan allah ko o bajjo ko ɗum waɗi ɗen inɗe ɗon fof no grec e latin e anglais e français no wiiri inde allah wo ko wona ɗe inɗe jolɗe ka bindi defte islam haray a wowlay ɗum fiya famodire kono na inde allah sabu allah wonata ɗiɗo allah consigatako ko qul huwa allahu ahad o wi wiwgol ɗo as'aluka miɗo torore bi kulli ismin kala inde huwa nden inde tawayde laka ko heeranindema ko dalil wonde annabi sa sallam ko tororayno allah wona jaahu goɗɗo e inde goɗɗo e wakkilare goɗɗo ko honɗum ko inde allah ɗen e sifaji makko ɗin ka wa qawluhu sallllahu alayhi wa sallam e maako annabi ɓe jamɓe kisewne mum li sahabiyi wonande oɗo sahabajo allazi sa'alahu murafaqatahu ljannata o sahabajo arnoɗo wi nelaɗo mi torike on newna nelam maɗum tora nelan allah maɗum fodelan wondugol e moɗon ka aljanna
andi woɓɓe no tiiɗi himɓe ka no woɓɓe joltiri faale noon ko noon woɓɓe towiri faale. patron jo molanaɗo sifani men yewtere marɗo jawdi marɗo industrie ji business ɗi jande o ɗoddi sukaɓe makko ɗiɗo o wi yetin ko ɗum an falɗa en waɗane o yawi baben ko yo taƴanan billet vacance mi yaha Brésil mi waɗoya 2 mois ma 3 mois vacance on Brésil ɓen makko wi jooɗoɗa ɓeni an kadi ko ɗum falɗa o wi baben ko yo daranan université ɓurɗo yeɗɗude on e adnan law naɓol na yoɓanollan ɗon mi janga économie et gestion hara mi wallay on marangol o jawdi mum on tuma patron o wi an gaari andi woni ɗo an nagge an e yewka yaasi andi pellet oɗa ko naggi ka wonɗo wiide be mum jonnuɗum jawle mum ɗe yaaka place ji Brésil koppa ka banga ya ukkodiri ay jiɗira porto waɗa zina yima ama andi oɗo ko andike ko faala ko ka oɗa tawɗo ko gandal faala oɗo ko faalaɗo dankade yangi be mum kimɓawo be mum ko on handi e wallede a ko waɗi ka pular ɓiɗɗon no feƴƴa mawɗon inna ko ngaari andini si o yakadi sutiki arde ɓe na diru nagge angel no arde diru yeeso nagge ni fof ko ɓiɓɓe fof ko nagge wo ngaari wo ko nagge kono pular ngal no senni ɗiɗi kuuɗe ɗen haray oɗo sahabajo mo tiiɗi himme o ari ka nelaɗo Allah o wi nelaɗo mi torike on jonnelal garanti wondugol e mon kal janna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hino ko ɓe makannomo kon ɓe maaki a inni ala nafsika bi kasrati sujudi a inni wallitoran heɓugol konko ɗaɓɓuɗa ɗon nafsika hoore maɗa bi kasrati sujudi ɗuɗugol juulugol firoɓe wi ay assolat ɗuɗɗin julde aksir min assolati wa hiya tawde noon ndeɗo julde min al amali salihi ko jeeya ɗum e golleji moƴƴi ka diina islam o yi ko nelaɗo wadde makko ko ka nelaɗo jon nelal garanti wondugol e mon ka aljanna nelaɗo maki walliran fiya heɓanan ɗum ɗuɗɗugol ɗuɗɗingol juulugol ko ɗum famɗen ɗon ko ɓe hollimo sa heɓay ko woni kon e juuɗe Allah a gollay ka walliran ɓe wiyari a jooɗo ɗon ɓay tun komi nelaɗo mi jonnima garanti ɓay ko a ɓiɗɗo waliyu kaari ceerno kaari an hay sa gollari a heɓay ɓe wiyari ko ɓe maaki a inni walliran nafsika a inni ala nafsika walliran hoore maɗa bi kasrati sujudi ɗuɗɗingol juulugol sa wallirilan ɗum a heɓay ko ɗaɓɓirɗalan kon ɗo wa hiya min al amali salih ɗum ɗo ko jeeya ɗum e golleji moƴƴi mi anda sen darota ko ɗo hannde fiye waw rewtade ana urid an uwaddiha ba'd al ashya fi hada dars damal ngal no landi ok ko gonga maɓɓe nde toɓɓere heddinde ɗo no yaadi e bindi ɗin ɓe maaki wa yajuzu tawassulu hino dago lombirgol ma hino dago yottorgol bi hubbina wa hubbillahi li rasuli wal awliya hino dago lombugol bi mana waɗugol hakkunde meɗen e Allah giggol meɗen yiɗugol Allah yiɗa nelaɗo yiɗa waliyaɓe ɓen bi mana yiɗɓe Allah ɓen hiɗen waɗa ngol giggol ngol yiɗɗen Allah yiɗɗen nelaɗo yiɗɗen weldiɓɓe Allah ɓen ɗum woni waliyaɓe Allah ɓen hiɗen waɗa ɗum kadi mana ƴangal yottorgal hakkunde meɗen e Allah tabaraka wa taala fino ɗum famora ɓe maaki waka qissati ashabil ghari no way wano qissa ɓeya yimɓe ɓen ka fammere allazina tawassalu bi a'malihim saliha ɓen lombirnoɓe ma lombornoɓe ma ƴangirnoɓe hakkunde maɓɓe e Allah fi yaltugol ka nder fammere ɗon golleji maɓɓe moƴƴi ɗin fa farraja allahu anhum Allah tabaraka wa taala yolɗinani ɓe yaltini ɓe ka fammere oɗo hadis laalla kathir minna arafuhu buy e men no gasa andino oɗo hadis kono en filloto ko sukaɓe tato wonno e hoore laawol ɓe ari ha nokkugo tawi nangel no wuli
ɓe sori ɗon e ley fammere fiyo ɓe fowto kaɓe naati ka nder fammere fiyo ɓe fowto tuntere aggitoyi dow nde talli nde hari nde waali ka hunduko fammere nde uddi dambugal ngal ɗon andi fammere ko ngayka e nder fello tawa naatirgal ngal ko gootal yaltirgal ngal ko gootal hada ma yusamma bil ghali ko ɗum wiyete fammere kono woni dala jeyi fammere naatirgal ngal ko gootal yaltirgal ngal ko gootal ko ngayka noon e nder fello ɓe naati fammere tuntere nden talli ari uddi hunduko ɓe woni nder ton ɓe wiye enen ɗo tato ɗo e maayi ɓe wi etoɗen ndaaren sen waway dirnude tuntere nde tuntere hanndi so wiyama tuntere so wiyama hayre no sefti ka tuntere ko kaaƴin jani ɓe gerdi e mayre ɓe tawi o oye tuntere ñoƴƴini ñoƴƴi linsere ko yonde seeko ɓe jooɗi ɓe yondidi goɗɗo e maɓɓe wi o wi hey Allah do no wawi e yaltinde ɗo ɗandi lowɗo imanu wiyay ɗo modi mo camion wil yani ñoƴƴi on ɗon daɗata mayde ka mo ƴawi avion wil ngil ƴetti yiite on daɗata mayde enen ko noon haqqillaji men ɗi jonnirta kono inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ala ko wawa a wi awa joni meɗen heɗima no yaltirten ɗo o wiya mo be e meɗen yo tororo Allah gollal mum moƴƴal ngal golli fillanogal Allah no andi ngal kono fillogal wiya Allah men torike ma sabu ngal gollal ngal min waɗirno fi maɗa ɗon yaltin men e nde satteni o yaati o wi Allah heɗe moƴƴa ɗe o wi Allah min miɗo marno fayɓe ɓe fayɓe an hiɓe tampi hiɓe weela hiɓe wulla heege jemma ɓengu andanaki mi ɗanaki mi immi mi ƴetti korum kum mi yahi ka wuro ka dingira ɓiranoygol ɓe ko ɓe ñaama ko ɓe yara ɓe ɗuyta heege ɓe ɗano ɓay mi ɓiroyi ɓiraɗan nan mi ari mi tawi nene e baba kadi ɗanaki kowoni andi moko ba kañum haray no mari gumal limanaku joguitagol hoore mum o wi mi tawi mi wawata jonnude ɗam ɓiraɗan ɗo ɓe fayɓe an ɗo nene e baba kañum no weela mi acci ɗon ɓiɓɓe am ɓen mi yarni ɓiraɗan ɗan nene an e ben am o wi Allah ɓay ko fiima mi waɗirno ɗum Allah yolɗinanmi ɓe yii tuntere nden no dirta hayre nden dirti han tawi wonɗo nden to yiyay ka yaasi kono hoore yaltata oyne amin o mi yarani han ɗo ene awan kadi monsieur Kari onon kadi waɗane en ɗon goɗɗum on noon kadi wi Allah mi nodduno sonnajo marɗo jaahu kelɗuɗo fiyo min waɗu zina kono haqiqa tan sonnajo on ko jon jaahu ko tedduɗo ko kelɗuɗo no ardiri noon e fillaye goo sabu maɗa o wolanilan konngol mi andi tuma mi firti jina o Allah ko sabu ma mi waɗirno ɗum mi yilti e bonkikin sabu kulol maɗa e fiya weltanoɗam Allah ɓay ko an mi gollatno ɗum Allah yolɗinanmi hayre nde dirti kadi tawi hoore yalta yiya ka yaasi kono beccal ngal heƴata balaje ɗen heƴata ɓe wiyawa tammo si a fiɗi a woppi yara e lutti joni han kadi ɗa heɗa on noon kadi wi Allah goɗɗo arno ñande goo no gollanalan o gollanilan ɓay o gayni gollude mi yoɓimo dammu be umma baalu mi yoɓimo ɗum ɓay mi yoɓimo o wi patron mi halfintini o dammu ɗum o acci ɗon dammum kum mi ne'i ɗon dammum kum o yehi o artani neɓata dammol ngol rimi neɓata woni kula dammi neɓata woni wuro dammi neɓata mi soodi nayi neɓata mi soodi geloɗi ɗum woni wuro molanago mi tawi koyo mi eggu ka saare mi yaha ka ladde kono ɗi dammi ɗi nayi ɗi geloɗi fof koye kun dammum makko kum mi yoɓunomo ɗo iwi o wi Allah iɗa andi ñande go miɗo jooɗi ɗum goɗɗo ari wi assalamu aleykum mi wi wa aleykum salam mi anditari mo min ni ko an homboni o wi e ko min oyamo gollinno ɗon yoɓu ɗon kuma dammum mi halfintini on ko min ni mi rewɗo tun hiwragol on nani wona fus sabu halfinnoɗo dammum kum on no andi waɗin duuɓi ɗon haray dammol ma yika o fokkiti yawgol o wi Allah iɗa andi o yehi ha o muuti mi nodditimo min ni ari
o ari Allah ida andi mi ari mi holli mo wuro an gon mi wi ɗi dammi ɗo e ɗi nayi ɗo fof ko dammum ma kunni soggu yaha ko an jeeyi o wi Allah o soggi fof wakkilan ɗon hay jañe ɗe no wirtemo o wi Allah simi ɗo wawno nde ñande simi inninomo dammol ngol maayi o hooloto simi ƴettino dammol gotol mi jonɗitimo jaɓayno o yaha kono ɓay fof ko e dammum makko ko yalti mi huluma an Allah wata mi luttirgel makko mi waɗiri fiimaɗa an Allah mi jonnitimo wuro ngon fof o soggi fof o yehi Allah ko fiima mi waɗirno wata accu men lutta ka ngay ka ɗo hayre nden talli ɓe hetti yaasi o bimaga tawassalu huna ko honɗum ɓe waɗi ƴangal ɗo hakkude maɓɓe e Allah ko golle maɓɓe ka ko wigol Allah barki bengan ko julnaynoɓe ka misiji amen mama soro an ko waliyu kaari bengan bappa an ko salli Allah ittumen ɗo ko ɗum ɓe torono Allah wona golle goɗɗo ɓe torori Allah ko golle maɓɓe kamɓe amaluhum as-salih ko golle maɓɓe golle ɗe ɓe golli kamɓe tigi ɓe weeɓiti ɓe waɗi ƴangal hakkude maɓɓe Allah ɓe sorti e sattede nde oɗum waɗi karamakoɓe aqida ɓe maaki attawassulu tawassulani hunaka tawassulu sunniyun wa tawassulun bid'iyun tawassulu waɗugol ƴangal hakkude ma e Allah fi heɓugol yolɗede ma daɗugol sattede ko ɗiɗi ko sunnayankejum e bidiyayankojum bidiyayankojum ɗum ko jooɗagol e tororgol Allah moƴƴuki woɓɓe e jaahuji woɓɓe Allah men torike ma barki kaari Allah men torike ma barki gollal kaari barki ko juulayno barki ko hajjuno waɗanmi a torori Allah gollal ngal wona gollal ma ɗum ko tawassul kono ko bid'i Allah ko menen waɗi ngal gollal ɗo Allah ngal gollal ɗo ko moƴƴanni ko ngal fanɗi o ko ngal fanɗi si tawi ngal laɓɓinana Allah haray ngal janɗi ka Allah ko fiyen ɗum mo itti meselal sadaka goɗɗo itti ngeloba sadaka Allah no wawi ɓe fonnude baraji ko fiyen ɗum ko darugol ikhlas o ka ɓerde ka ko ɓe laɓɓinani Allah kon joni wano nde juulide nde wonɗe darnude ɗo no woodi tawoɓe walliri en ɗon charge manji wona lawol wona ɗimbol wona tammol faami e simanji buy no woodi goɗɗo mo heɓanari en sina chase ndiyan yarete ɗum ɓen Allah no wawi fonnude ɓen saabu darugol ɓernde maɓɓe laaɓude nden e anniye on e ka ɓe ƴetti ɗon ko waɗi Allah no fonna ittuɗo meselal sadaka e ittuɗo ngeloba sadaka ceerno amen mawɓe goo makani min ñande goo Allah ala ko ñawtete sako meselal ɓurana ha o ɓurna joom meselal Allah haaju mum ala e waɗɗagol sako o ɓurna joom ngeloba ko darata ko ikhlas on e ko wiyete comme mutaba on laɓɓinalngol Allah ngol e iwtirgol ɓaawo nelaɗo e gollal ngal ko ɗum Allah darata fiyo ƴettugollal e tawassulu e garoye e muɗum en daroto ɗo rewtoɗen bindi ɗin kono yen andu waɗoɓe tawassul hara ko bidi on e waɗoɓe tawassul sunna on ɓe fof ko nassu goto ɓe woni dallinorde kono dalil on himo wona dalil yustadallu bihi liman wafaqa alkitaba wassunna ƴiyal ngal ko dallinortogal ngal nafamo ko hawruɗo e qur'ana e sunna wona jiliɗo ngal tun jangi ngal si a piyi nene ma e benma goɗɗo wi ko ɗum pirana nene ma e benma a wi Allah wi fa in uqibtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi a wi Allah wi si a waɗama yettoyir ko waɗaɗa ko mbay ɓe piilam mi yetti aray ngal ko dalil maɗa noon ko nassu kono na dalil maɗa ka a piyi yumma ma e ɓen ma wi Allah wi sa waɗama waɗu yer ko waɗaɗa ko ɓay ɓe piilam min kadi mi yettike a addiya ya qur'ana kono na o dalil la budda an yakuna dalil ɗum no ton wiyete mahallul istidlal nokku ka o dallinorteɗo si tawi on tigi eggini ƴiyal ngal e makan e mahallu nokku maggal on ngal wawata wonde dalil makko fi ko aya qur'ana faami haray Allah tabaraka wa taala yetike ye waɗu ƴangal wasila ko yettoren e makko waɗoɓe tawassulu bidiya yankejo e waɗoɓe sunna yankejo dagiɗo on ɓe fof ko ɗeɗo ɓe dallinorta e ka hadiseje ko ɓuuri mawnude mi jantanon ɗum no gasa yiyoye ɗum ka bindi ɓay ko deftere toso kene no gasa ronke yiwde fewno sahabaɓe ɓen ridwanullahi alayhim si tawi kokke waɗino ndiyan acci sajude
gese ɗe yoori daabeji ɗin no mayde ɓe arayno ka nelaɗo Allah ɓe toro nelaɗo yo waɗanɓe du'a salatul istisqa nelaɗo yaltinayno ɓe e henere ɓe toro Allah ndiyan ɗan saƴa gese ɗe moƴƴa daabeji ɗin i hetto sabu vaccin majji on koye ndiyan ɗan woni jaram majji on koye ndiyan ɗan woni lekkele majji on fof kanji daabeji ɗin koye ndiya saƴa e ɗan ɗan woni ɗan saƴa ɗi hetto ok ɓawo nelaɗo sa sallam feƴƴini ɓe arno ka bappa nelaɗo ɗum ko Hamza yani on Abbas ɓe wi Abbas kunna natawassalu bi rasulillah min laatino ɓeɗen lombayno nelaɗo Allah on hakkude